I da ste bili dobrodošli u novi video na kanalu. Danas ću da vam pokažem kako da sve kompjuterske igrice igrate putem vašeg joysticka. Jedno potrebno vam je joystick i program. Program koji vam je potreban je Xpadder. Njega možete naći u link, kad odete u link koji se nalazi u deskripciji. Ne zauzima ni pun megabajt. Samo kliknete download i sačekajte da se instalira. Sačekajte malo ako mi je zakočilo. Kad vam se instalira, kliknete na njega. X i idete na extract tu i sad stavite gdje hoćete. U mom slučaju to desktop. Ja sad to neću da radim jer sam ga već instalirao. I evo ga. Ali pre nego što uđete u njega morate da položite joystick. To jest ne morate, ali kad uđete u njega vidite ovo crveno, a to treba da bude sivo. Zašto nije sivo? Jer vam nije povezan joystick. Tako da vi samo uključite joystick. Ako ne znate kako, sad ćete da vidite. Joysticka, jedino je bitno da imate USB konektor na njemu. Uzmite USB konektor i uključite ga u slobodan USB konektor na vašem računaru ili laptopu. Kad ste ga uključili, možete da se vratite nazad na kompjuter i da idete dalje. Kad ste ga povezali, ovo više nije crveno kao što vidite. Ali možete da nastavite. Ovo je neki moj stari projekat, nemojte ni da obraćate pažnju. Idete na ovaj mali joystick i na new. Don't save. Idete na stick. To vam je analog na joysticku. Uzmete vaš joystick i kliknete enable. I ako vam neće, kao u mom slučaju, mrdama neće, kliknete detect. I sad opet probate levo gore, desno dole. Kliknete i drugi, ali morate da pazite da ne koristite isti analog za oba. Tako da, možete sad da nastavite. D-pad verovatno već znate šta je, ne moram ni da govorim. Gore, dole, levo, desno. Morate da pratite instrukcije na reklamu, na ekranu. Buttons. Tu su vam svi ovi ostali dugmići. 1, 2, 3, 4, 5. U mom slučaju ih ima 13. Sad kliknete OK kad ste sve završili. I eto, ovo je moj stari projekat koji mi se sačuvao. Ja sam na levi analog stavio miš da mi se pomera, na D-pad sam stavio strelice, a na desni analog sam stavio točkić od miša. Na 1 sam stavio levi klik, na 6 sam stavio desni klik. Na 7 sam stavio L čisto onako, a na 4 sam stavio 3. Opet čisto onako. A kako postavljate, samo kliknete levi klik na nešto i odaberete šta bih htjeli. Evo, na primjer, F4. I sad mi je na 10 F4. I tako možete da se igrate. A još više ćete se igrati kada završite. Jer ćete moći baš sve svoje kompjuterske igrice da igrate putem vašeg joysticka. Tako da ako nešto nije jasno, naravno napišite u komentarima, ja ću vam možda odgovoriti u komentarima, a možda ću napraviti i poseban video u kojem ću pokušati to da ispravim. Ako vam sviđa ovaj video, podržite ga jednim lajkom. Ako vam sviđaju videi svi na kanalu, možete opet sve da lajkujete, a možete i da ostavite subscribe. Tako da, nadam se da vam sviđa, ako jeste ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u narednjima. Ćao!